Sanibona ngibuyile futhi nginomndeni wakwaSindane la namhlanje sibeze khona la ekhotho melana nesehlakalo esenzekileko. Ngiyakhumbula ukuthi balobile begodi bazi bathi phakathi akhe niboneni or izani zokuba ingcenye nibona ukuthi kwenzakalani njengoba balobe umntwana wangikhabo, umntwana beka household change agent. Isikhuluma nge-breadwinner yakhona lapha ekhaya. Akhe ngizweke njengoba ngiyokhuluma nabo umndeni wangale couple suspect then babekile ngizobabekela nabo ukuthi bona bathini. Akhe ngithome ngizwe njengoba senibuya ngapha ekhotho, akhe nindlaleleni nizizwa kanjani since nibuyile elangeni lanamhlanje nize godigodi. Bengicabanga ukuthi nizobuya nize ekhotho nize lefo ukuloba umntwana wangikhaya ebekade nimthembe kangaka. Imphatha njani into enjengale namhlanje? Thoma uzazise bonyana ungibani. Mina ngiyiSindane udadewabo kaMusi wesibili. Uvusi bekungumasaphela wasekhaya we6. Sibose sabayi3 then nabo budi bayi3. Yena bekungumasaphela ngekhaya. So mina ngingudadewabo wesibili ngilama udadewethu omkhulu so akhe before ngingenelela kule akhe ngene kule yanamhlanje esize ngayo namhlanje njengoba nizwile bonyana isokana nikwazile ukuthi nilicale emehlweni nibhekene nale emehlweni nambonisisa ukuthi vele uwenzile vele isehlakalo leso lihlangana nalo kubuhlungu enibujileko since ngithole nokuthi ubaba noma abasakhuleki nekhaya abasafoni nokuthi babe ngendlela bebazizwa ngakhona phambilini. Silimele khulu simndeni lokho into engingayitsho ukuthi besingacabanga ukuthi namhlanje singabe size ekhotho ngecase yokuthi sibuze umnakwethu family into le istrain ekhulu asazi ukuthi sizodlula kanjani but ithemba lethu lijustice ukuthi umthetho ngiwo ofanele udlale indima namhlanje sijabulile ngesimemethweni ukuthi remain in custody until 21 zikaJuly. Basalinde ufakazi efanele amaphoyisa alandele ukuthi ikhotho iprocede ngecase. Okay, ngizakubuya ku akhe ngizwe ngapha ngakuwe dadewethu bonyana uvusi kuya ngendlela omazi kakhona bekumntwana onjani ekhuleni kwakhe and then begodi uzizwa njani njengoba namhlanje sibuze la ekhotho kuzele yena umnakwenu. Mina ngimlizi ngokwaSindane i-first born ekhaya uvusi uMaswaphela ekhaya. Into engakutshela yona kuti ngizwe actually as a family sizwe ubuhlungu khulu especially ngomntwana onjengovusi. Uvusi bekumntwana olalela khulu ekhaya and uvusi mntwana elikuthi akusikade abereka mara the way besela angakhona the way sekabereke ngakhona bekumntwana elikuthi umuze ekhaya uyawuvusa. So uvusi bekangathweni umuntu into engayithi. Uvusi bekanehliziyo bekanothando, ihliziyo yakhe beyihle khulu. Futhi bekumntwana loya ongafuna ukuzisa umuntu ubuhlungu. So nanje nakhuluma athi self defense into le isiphethe kumbi khulu. Number 1 uvusi ngendlela angayi uvusi muzi befanele abe nesibhamu. Mara uvusi muzi bekanganasibhamu. Ngoba uvusi muzi bekumuntu elukuthi uthemba uNkulunkulu. Uvusi muzi bekumntwana elukuthi ukhamba ngendlela afuna ukuhamba ngayo. Ukhamba ebusuku nanoma ungamkhalima uzokuthi hawa sesitering uzokufika. Uvusi bekeza kine problem ngabo 8:30 ngimkhalime uvusi muze ebusuku angakuyokhamba imlotoro uzokutela athi ngizokufika sesene ngizokufonela and within an hour uzokufika uvusi. So ngifila ukuthi uvusi the way bekangakhona and the way katare yangakhona uvusi befanele ukuthi sanobulewe accident than ukuthi abulawe umuntu. Uvusi muzi bekamntwana phezu kwabantwana and uvusi muzi bekanechurch angifuna ungatsho and for the whole family even nemphakathini uvusi muzi
bekayidlala yakhipha. Okay. So nakhe ngithi ngingene kancane nje Dick ngizwe sele ukhuluma indaba yokuthi the suspect le ekuthiwa wenze sona lesi sehlakalo ukhulume amagama ukuthi bekayenza i-self defense and then well ukhulume kumagistrata vele ukuthi yena bekazivikela i-statement sakhe asibhalisile sitsho njalo ukuthi yena bekazidefend i-lawyer emdefender kwanisho nguye okhuluma yena akakhulumbe yi-lawyer. Yes, so bekazidefenda mhlambe mayelana nokuthi uvusi umthathele i-girlfriend nakhe ngizwe kuzwakala inkulumo eziningi zokuthi mhlambe genze ukuthi uvusi bekahlala naye umntazana loye kwenzakaleni wena kuya ngawe ucabanga ukuthi uvusi angahlala nomntazana loya begodwa ngathi bekasonda esondweni ekhaya lapho yabona indaba zokuthi ubani uhlala nobani angeke ngazikhonfela mara nanoma uvusi loyo bekahlala naye uMatana akana right ukuthi enze into la ayenzile. Angeze ngakhuluma ngithi uvusi bekangahlali noMatana, but one thing for sure uVusimuzi ngendlela engimazi ngayo uVusimuzi bekanomntu wakhe ngoba amadoda mhlambe ngeze ngamphikela mara ngifila ukuthi yena bekangana right ukuthi enze into la yenzileko. And into engizisa ubuhlungu mina bangifonela basesini nabo kwafona uThandi Lulu after sengikhulubeni noThandi sicedile after some few minutes kufone godwa uThandi mina ngicabanga ukuthi uThandi khani nguye ubudilo athi kimi athi I'm sorry sister ngime ngenza into le ngithi okay nguwe wenza into le so nje unesibindi sokuthi ufonele kunguwe wenza into le and esikhathe besingekeza ukuthi uvusi uthulile ngathi okay fine ile ukuthi sibangwa ini wada uvusi mina kade ngimkhalima kezo ngathi bomkhalima ukuthi enzeni but gathi ahlukane noMatana. Ngathi okay fine ke ngiyakuzwa konke lokho bomkhalima ukuthi ahlukane noMatana wena unayi right ukuthi wenza into lo yenzile bona if uvusi loyo bekahlala noMatana wabamba la walisa. Yabhlungu kakhulu ithi nginganivusela amanceba ngizakubuya nginibuze okhunye khe ngize ngapha ngakudadewethu omunye begodwa kungwakasindani naye ke kunjani sisi? Ngiyaphila. Wena njengoba uthizeni kokuthoma nasele uthola vele ukuthi iqiniso uvusi ubulale umuntu othize othi bekayenza i-self defense yini into yokuthoma ezengqondweni yakho nawe ngendlela umazi lakhona uvusi ngokucabanga ukuthi uvusi angagcina azibuyiselela orangalwa nomuntu kuya ngendlela wena wazi ngakhona? It is a miracle cool. But the time sizwa indaba le besikhaya nginoma and then sasisabona besinkhaya sasisabona ngekoloyi kamalungu iphuma egijima sarara ukuthi kwenzakalani and then wakhona sifona kwasizwa ukuthi asitshela ukuthi uvusi wathi bamthabe ngumokwa ini yasarareka ngoba uvusi mina umzawami yangumzawami ekhuleni kwethu vela ngikhumbule even from esikolweni angikhumbule ngizwa bathi uvusi abazali bakhe baye esikolweni kunecase ovekala nobani angikhumbula one beyahlala hleka umzawami like nabathi umthabe ngomokwa like besurprise ukuthi problem bekuyini. Beku kuya mhlambe wena bekumuntu onandra mhlambe ahamula cause uvusi man like it's very strange that ukuthi izinto ezinjengalezi zingenzeka kuvusi bekananda hamula akhe ngizwe naye ngeliwana ngikhumbule ngimuza anuka tshwala even by mistake whether weekend or during the week. Okay, so are you happy about the outcome ephumile namhlanje sila ecourt? I'm truly happy man because I do feel ukuthi umuntu nasingaphakathi i-community safe. Even though kuhlungu sila namhlanje because of this incident. Okay. Because mina isithombe ngathi ngasibona ngayiwani Facebook but ifisa yakhe bengayibambi. So nje the only thing engalethe ukuthi ngibona ukuthi like then isibini abenaso ukuthi asikade like
yo uyangicala ngemehlweni usiqale straight wabiza igama lakhe apha wasikima ngibona icalo lakhe la wakhona